bendi membalik di tengah itu gitu. Nah, dadap tu beli. Yo. Sama ini mangan dilihat ulat, ikang ulat patidias. Cak wayah saja begini. Cak dingin ni beli cak hilang kali. Dosa cacing. Aduh. Dah beli. Paling campur modikal ini Cacak sing ngerti sing ngerti klik-kliku gitu kan aja dijak masih beli cangigal mone kena beli sekan mau belodot lah belum besul jangan ini mone gesit peloh besul kang ya niki setone lanjut niki beli adur pangan jali umat jali umat nika Om Swastiastu. Wih, ngelengis punya ci beli kicaran dot ke please. Cek sing ada semangat tadi. Jumur kan nembak nah. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik maro kesembunyi. Cek ulian dingin nenek beli. Makanya mak klaset kan dimunyene. Gitu ya dot. Cek ini sepi nih gitu. Oh sepi saja. Jalan subuh. Tapi itu lotnya besar rame kok natur sembah. Dia nak membeli sih. Nah, kengkeng ke kenal situ. Nah itu maksudnya. Jam kudo, jam apa ini? Dia kene marah pesu dan maklata. Aduh, ci sound system. Bulan panitia sana. Cek kengkeng itu. Buang dan berencana gal. Cak, ini gitu. Gitu juga. Kelata, sana lu kok beli bisa hilang sana cak aja donanya. Nah, saya kengkeng melibing tuh. Kalau kelata gitu. Nah, agi cini mujud tuh. Nah tapi saya kengkeng berencana teman ngatur raya. Teman ngatur raya. Puro aja nanti. Puro luhur puncak. Dawo. Iya. Cing ayah maike. Biar diu busan sayong kan di sing tepuk puro ilen amun. Puro si tepuk ci cewek tepuk ci marung. Nah, pasang kaset di janji beli. Kayak nih Jangan dong nih. Apa sedang bekal bede? Apa bekal ci? Cuma sabu deh. Nih kena. Apa yang ada sesolahnya nak liu sesolahnya. Sesolah tuh. Igal-igalan. Apa tuh? Ane nomor 2 ada Margo Pati. Margo Pati. Margo Pati. Kayak Margo Pati ya. Margo Pati. Nah banyak tulis dan jangan kalau ada jangan. Ane nomor 3 ada Cendrawasih. Cendrawasih tuh. Berlu. Nomor 4 ada Cili tuh. Cili. Wah, cili. Berang ya cari murah di jam. Cili Cili nanya. Awak-awak teli
lirang ini aduh Cek dijo nih orang itu cek itu pasti ngasep nih lan kegancangan perjalanan kaderena